mun thang sanga changa INP Mizo channel ngai thathin tu zong te inza in chibai ule bar thathar kan chuang kai ta a dam tak le hlim taka hunin man zel kan bei se voin hi September ni khatania Myanmar ram buai puin kum khat le thariat mela muta ram chung buai na ero mi pui du dan angin ala hlei theilo tun tuma hian Myanmar ram chanchin langsar zual tak tak kan soi thuak thuakanga ti chuan ram buai kum khat le thariat na polin Myanmar ram buai malam kal zel dan tur thlir lok na toy kan nei le don nia zan masa jing lamdar ni le minute som ni khan ha kha khopui pido ta venga inaka nga kang thel motoran chuak tlai hle ni nan soi in kang vuak veta nizan thleng kha chuan district engineer telin mi pakua chin riat lovin an la om in kang hi dai than wang liu ni in an soya sual sipai te mo CDF lamemo in rol na soya om lem lo nimin okas ni som thum le pakhat khan kan palet khopuya ko thran tina changa mi pui pung khomen than mual ti thiang lim na tlang an neya chutia mi pui pung khom chu sual sipai ho chuan chan bulbal soi lovin an kap tamaya papakhat chuan aveilam dara hliam tuar thiero an om lovaniang hetianga sual na nei lo in kap le ni chuan na takin kan chang let ngalang chiu ti in kan pelet CDF ten sual sipai ho an vo zui ve ngal bok ogas ni som thum tlai dar thum vel khan Sakain region Suibu township a ziphiu kung khua om sipai le piuso tri te chu drone manga bom thak khum ni in sual sipai pahni an thi ti Alpha 7 LPDF 10 nimin khan an soi Sakain region Myong township a hian ogas nisom ni le pasari nisom thum le nimin nisom thum le pakhat te khan drone bom awangin sual sipai pathum an thi bokani Sakain region Molai township a chuan khamaya zathum le somruk le pathum na le zathum le somruk le paruk na sual sipai te le an lam tang piuso tri ten kung ta tun khua le yi kha tun khua te okas ni som ni le pakhat khan an hala kung wa tung ta khomi mi som pakua an man boka man te zinga mi ni om tak mei che pakhat chu voitam tak an sual lui thin nuwa an thatta ni in nimin khan an soi mian tha zong hi som pathuman tling to Sakain region Myong township a chawyit khua sual sipai te chuan an kalna kong dunga thingtlang khua an mu apiang mai ral thuam lenin an kap deuh thuai zel maya ogas ni som thum le pakhat nimin po khan zi chun khua ral thuam lian atlak puwa le ta ka wangin pui tling pahni an borala no pang telin mi pathumin hliam an tuar bok heng lai vela civilian mi sang ni zet ral tlanin hunan mangme kani tin August ni som ni le pakua a Sakain region Sakain township lama in dawna kan news masa kan puan to tak kha nimen lam khan chiang deuh hlekin an soi le a sual sipai choi ping khua om tele an lam tang piuso tri te an vaya za vel le chulai vela PDF pol sang te chu tong miu khua le tong chia kho in kara in kapin sual sipai som ni la yan thia PDF lam mi pathumin ramtan nun na an hlan ve bokti PDF lam chuan an soi Makui region Yisachu township huam chunga August ni som ni le pakua le ni som thum te khan PDF ten sipayan bom na sual sipai som ni le panga an thia hliam tuar puan tam hlea motor pani akang chiani in Yisachu PDF ten an soi August ni som ni le pakua khan sipai motor pakhat le light truck pathum an lo bom na sual sipai som ni an thia August ni som thum nimin pia khan bom thian fai turakal sual sipai ho an bom le a panga an thi le a pan in hliam an tuar bokani August ni som ni le pariat khan Yisachu khopuya hian piuso tri how tu
tun ong cho telin sipai panga ka hlum an ni to bok Paku region Suichin Township tan sei mainland khua main ong hlana sipai council kem chu KNLA Brigade 3 Noya 7th Battalion 10 August nisom thum nimin pia tuk dar nga vel khanan la sipai te chuan ke man chua san nuin khochunga ral thuam lian an kap na savele thunga civil mi patni boralin naupang patni telin mi pathumin hliam an tuar sipai le police hliam tuar chunga tlan chuak an oma engzat chiange thi ti an soilova an mani KNLA lampoin official thu chua an la nei lo sipai ten ke man chua san nu tok fanga tha tho bel le in anin machon le mek nia soe ni bok Paku region Natalin Township chua lam pin makhong kholam pana sual sipai kaltepo August nisom thum tuk da ruk le chan vevel khan bom ne na bei an nia sual sipai pathum thi in midang engemaw zatin hliam an tuar bok Mandalay region pin uluin township le Sian state nong chu township vel bor chetla Mandalay PDF te le sual sipai te po August nisom ni le palia tang khan anin kapa nemen pia August nisom thum thleng khan voi thum anin kapa sual sipai mi somli chuang an thi ni in Mandalay PDF lam chuan an soi August nisom ni le pali jinglam da riat vela in do na thona an roi tuma sual sipai som ni velan thia PDF lam pan in hliam an tuar August nisom ni le pakot lai da ruk vel khan in do na chuak le in chuta chuan sual sipai som pakua aya tlem lo chu an thi nge ni in an thria a August nisom thuma sipai ho an bom na pathum an thi le bok Rangoon Khopwi Dala Township President Beach anti mai venga August nisom thum tlai khan thingpui dora thu tlangwal nia ngai te chu tu ti hriat lo midang pathumin an kapa sumin u anti chu atnung zanga voitni ka ni na boral ngal midang point hliam na tak takan tuar hlom ramboi kara lam tangan renga hetiang he thleng zel poinarin he thu hi tlai kho nuwa NUG Defense Department noya PDF poll khat chuan an malak na ani thu soin an ka hlum ta sumin u chu in za ho tu sual sipai lam tang mi report ching ni in an soi August ni somthum zan khan tanin tari region mei khopuya PDF pakhat kum somthum le palimi chu report dona wangin manani US kut chuak pistol pakhat le silai mu somthum an mantel ani po hi reilo tea sipai kuta thile ngei narin August ni somthum le pakhat nimin thleng khan Myanmar le Bangladesh in rina lama AA nam sipai te chet lat na lama in do na achuak zela nimin kha ni thum chung azona anin do na anita sual sipai te chuan thlo na an mang le ni let ban tong tlang tluana in do na hian nimin choma dar som le minute som ni khan jet fighter tum khat dar som le minute som li khan tum khat dang le sual sipai ten tum ni boman thlaka an tum khat thlaka hian bomeng zat ngen thlak tiero a khiat thei mai lova in do na anasa hle ni in mita mutu chulama te chuan an soi sual sipai te hian August ni som ni le pasari atang khan ni tin voi khatal thona in boman thlak thina nimenero a hau tak devaniang tum ni an thlaka ni August ni som thuma tang khan buti tong le yati tong in kara anin kap na sa hle to Miyawadi le wale in kar kong pui dunga po in do na alakal zel nimen August ni som thum le pakhat thleng khan Karen State Miyawadi le wale in kar kong puya sual sipai te le Cobra PDF te anin kap tluang zel ken yu kai hruayin PDF pol sang le sual sipai te hi nimin pia lama po khan anin kap to a sual sipai thian nual ni in an soi in do na kalme ka ni awangin
an mani KNLA lamemo PDF lamemo ina thuan chua kan ngai chang le mai don nia rengun khopuya chuan poisa thlengin tlak lam aya san lama pan zela wangin sual sipai ezen ho sa tonglu ngan ti mai ten poisa thleng thin nia an ngai an zonga hei wang hian lungthlu le rangka chaklama sumdong tam tak chu an kim ki zo tari ni inan soi nimin thleng kha chuan US dollar cheng khat hi Myanmar chiat cheng sangli le zanga le sanga inkara akai chho hemmaya rap thak takani hemi ne na inzomin nakina sual sipai ho an tluk chiat mai thei dan kung a in hon dan kan soi zau don nia nimin khan sual sipai council chuan a then omram te ne na in zin ton dana covid retry dar venan dan siam thar le dewa asian member ram dang te chu zina phal sak deuh vek maya Malaysia ero aphallo Malaysia sarkarin sual sipai council chunga an beidon thule NUG dor to mai thazok tura an rin thu an soi thin khan sual sipai lalpa nge nga chun dewaniang tunlaya Myanmar amathil man san chak zia chu sabek tlan ang mai hinia sumdong le dor kai te point an thil zor mek an khal nain chutiang thil vek leina a cover thei ngai lova an boy thei hle ni chin state lama te mun sang sanga hian dor kai ten thilan cha anan khal zeta a hlep an siam chung point a thar leile na tura dai ngai meu lo ni in an soya amang an thak le don ani nimin pia khan US dollar cheng khat chu Myanmar chiat cheng sang thum le zasari le sang li inkar velania nimina chu aya sanga in hlang kai le in chu sum hlutna tlaniam soina zo kania nimin chun khan Myanmar chiat sangli le sanga vel chuan US dollar cheng khat alei thei tok vel chaw maya kan chanan lo ngai thlatin US mo foreign lama na thok Myanmar ma chung te nei sum thon turin om phei chuan tunlai hi in thon hun tak tur chu ni lungthlu hi tikal khata cheng noi som thum le pakhat ani boka tin diesel liter khat cheng sang thum le zathum le som thum le panga ania hetia rangka chak le lungthluman atau tak ema wang le suma har sata wang hian aniang chu mun tin maya misual rual intial tualin thil ru a hluar chho ni in an soi nimin po khan karen state suigun khua misual somrual intial tualin lungthlu dor rokin lungthlu tikal somni vela rit an ruwa tunlaya an jordan red kan soinen chuan noi somruk chuang manani han pai mai theiani dona thil ruk ro rowa chuan a ol samphian mai theiani kan soitak hi mun puilam red chau khalania thingtlang le mun puya tanga phur wang ngai na lama phei chuan diesel man berakai chuan thil phur man hi atau don ti achianga thil man hi asang hleang ti arin thei mai mithiam economist tam takin an soi fo chu hetianga sum hlutna om lo lutuk hian economic bankruptcy athlen thin ti ania dollar thleng retin sanga ruk atong chhole meu chuan chuwe khae ti po om to lovin Myanmar economy hi atla cherup theiani tuna Myanmar ram boina ina kentel economic crisis hi sual sipai lampo ni se tu te po hian entia hanti ngai na an threvak to chuang lova mai alpom an soyang mai mia kanga kang ringot mai ani sum hlutna tlak niam ti le thil man sang ti hi thil inzom rengani a Myanmar sum hlutna hi hetia atlak niam zel chuan nakin rei lo te ya ram lo thathut po ni se an ram economy hi athalok don to lo ti achiang sa mithiam rualin ama min ong hlana dan taka tharuk chunga indin thar dan kong an khria te ni ngot lo chuan an ram economy that lo na hian thil dang danga no pang zirna te hrisel na konga le kong ranga ngong anei zelanga that har sakhopa chia a ala om ngei don ani kumsom thum chuang liam ta sangkhat zakwa somriat chowa khan US dollar cheng khat le Myanmar chiat cheng ruk ain hen tok vela sang ni le pasari ram boi lai Buddhist puithiam ten demonstration an nei chiam tum
saffron revolution lai khan black trade lama US dollar cheng khat le Myanmar chiat cheng sang khat le zali vel in hen tok angani a chumi nu tok fanga tum khale devin sang ni le pariat vel khan cheng sang khat le za le som sang khat le za le som nga ti velania klemin akai chole deva chu chuan thilman ati sang le a hetiang zel chuan economy atlu chenge nge yang tia mit hiam rual an mang an hle lai khan van doi khak kan tiang nge van nei khak tak jok ni don ni nargis thlipuya wangin Myanmar amin harsat na atok ta a ramdang tan puina alu tarui rui maya chu chuan ram chunga dollar kheng ret ti niam le in US dollar cheng khat chu Myanmar chiat cheng zaruk somnga le zasari le somnga inkar vela ading tarenga thilman azia omle ta ne soi chun zom zelila sang ni le soma tanga sang ni le som panga inkar khan dollar kheng ret chu cheng sang khat le za vela ni a nargis nuwa akai le tawak mai ani heipo hi sipai ophun lai thowani ti chuan sang ni le som paruk NLD sarkar lai khan an thei tokin ram sum don na siam that tumin ma an la a ma se an duam chuan an control hlei thei mai big lo na tho tura tama wangin sum hlutna tlaniam angin langma se mi puinun a har salutuk lova chuti lai chuan US dollar cheng khat le Myanmar chiat cheng sang khat le zali vela in hen to kane NLD sarkar chuan policy her danglam le in foreign company tam taklu phalna open market system akal puita a Japan sarkarin US dollar billion sari point pariat tran puina alo pe boka chutiang chuan NLD huna anthil ti vel dan zong zong kha kanan soikim mai seng lovanga hun po re du dona an hun lai khan US dollar kheng ret kha sang khat le za le sang khat le zathum inkar vela a om tluan chho tila adik mai ome an tam top don lam kha chuan sang khat le zathum som nga te a thlengani ma se GDP rate asang ve thunga ramina boi pha lo ni na lang tuna ero chuan Myanmar GDP growth hi -18 ania ma son chu soilo tum chuk lam char charani tuna hi chuan mana ramdanga an sum nei sa ang chi te kha sual sipai council hian a chhuah thei to lova ram chunga dollar an nei po hi atam lo ta view ni in helam chan chin in ti hria te chuan an soi zel boka dollar an nei tlem to ema wangin chumi problem solve nan dollar account nei ramdanga export siam thei heng lung hlu manga sum dong ti ang chi le ramdanga tanga hlo la thei ho hi heng ho ne na tang hian central bank chuan tha ti tok sum kheng ret siam sakin tlom tak maya lak sakatum ta a atir lam kha chuan sang khat zaret somnga anan tia kan hnung lam khan sang ni le za an ti le ta a chutianga central bank lamin thilan ti ta ka chuan tu man bank lama rin na ngat ngam to lovin ram chunga dollar an la lut du to mang lovani chuta chia chuan dollar rate kha akai sang ta vak mai ani ani na taka chuan sual sipai council hian thiam lo takin ram sum don na virvel dan po eng ma hriat na nei lovin thunei na chau hi din chan na emo antia alo ni ozong lo mai ti an putana an ki noka an tang tran ta ni ber tun din muna sual sipai council malak na tur hi khan thiam har view vinarin om dollar man kai sanga Myanmar chiat hlutna hetiang em atlaniam hi engtin nge tiang ti dan tur atamanga a ol lo hlom via wang entir nan ram hi free market system in a kalpui lo theya ma se a om to ka control lo chuan sual apung hluayanga hlo om tak turani trade policy a thleng du mai thei bok ma se tuna ma a eng kho hello ho hian an ram chunga mi thiam le chin chang hriaten man zel si bok chuan hei po heti theyarin om lo sum man mek hi a thleng top mai angem hei hi monetary policy thak thleng antia ani lo le system a thak zo ka nge central bank hian dollar azur le ringot mayang chutiangin ti don se zor turanga ngem
a dai rei thei tak tak angem ani lo vek le sum interest ati pun bel zo kangem private bank ten chiatan to lo nan dan le rai asiam sak treu hi a hlip then mai zo kangem tiang chi ngai tua tur tam tak a omane sum lutna tlak niam chan dang le chu mana kan soita minong hlana sual sipai councilin engma thil kha chiang uk si lova poisa tong po her chuatir chiam mai khani tuna te hian ti ngai na hrilovin her chu bel zel mai te ril ru ka ngemo chu ani lo le Imran Khan kan soi thinang main ramdang sumpuk tura zong rui mayang nge ne Russia sarkar chuan oil leinan committee din tira US dollar million zali chu bank pariata chuatir ni in million somruk theu an chua thei ti na nia chu Myanmar ram chunga oil mamo za ta tanga chu chuan an thani dai ngor vel ani leka azo hun chuan leile na tura nei to lo mayanga rampo na tanga sumpuk tura mulo phei chuan thupuan bua kan huang mai reom na na satak alo thleng mai na rin om hetia thil om thei kan soilai mek hian Nimin Khan Sual Sipai Council chuan rampo na tanga oil lak lu nan Central Bank atangin US dollar million zani azur le don ti thu thang a om vele ngal mai boka oil man atau tak ema wangin kan soita committee khan ngun takinan ngai tua hetianga malak phot hi anrel tule tamayane tuna an zor tur azo huna adang an zur lenga maseram chung economy siam that lama man lak chuan silo chuan omzia anei re thei chuang lowang China le Russia te po hian ramdang ne na anan indoor tak hi chuan dollar an mang lo thei lova Myanmar ma hian dollar lut tur omu mal to lovani chuan malam tan bei sei tur awang phar mayang mi puinol pui po hian hei hi an lo hriat loka an lo in buat sai thiam atul vi ome lelama chuan mana kan soi to ang reng khan ram chung economy a chiata mi puinol pui ber an boi lui to chuan pressure na satak siamin sual sipai pai kha kedan omnol ve thei bok heng hi zeldin thu bola kan bol kwal mai nilovin tuna pon ton mek nakina thil om mai thei tur mi thiam le economist tena an mu danan soi atoi kim zonga kanan soi chon tak ani maya inti thai lam nilo sela Myanmar mi puinol puitan tuna tangalo in buat sai an thiam theina tur bei sai pa fomin ramin ama chon mai thei thil kanan soi zawani tun tumata na Myanmar chanchin langsar zual le thuko chang kanan soi thei chu khati zong khan kan du tok le rianga update piang men lo ngai khak sak zel don nia INP mizo channel ngai thathin tu zong te in chunga kan lo me